Salama laku kita solanasang. Kure sumangana indi allo masero pindan. Pak bunga na minggu lantai bulan mak penduan tahun 2022. Oleh parayana indi kalua mabase bulan. Ya mo allo na basay suru puang di matua. Kula na padani saraka kapenumban. Tanayong pakalabi puang tumampata. Puang talu sang buah banang. Di pentiongan ni sukaran alukna. Di peladunduni saka makarayangna. Menggaronto ilan Yesu Kristus. May mo kumita sang dunduan pindan. Tasang ngirusan gori-gori. Taperangi tu pengada na kuah panatay. Pak Purayan na. Mintu kombongan masalok na puang. May komutabendan. Tangkap papudian. Indeko esang mane. Tuangku saya suluk solanasang kombongan salok na puang. Ya tupak tunduanta umpo tetesangan na puang. Dumangka umpadadi langi solalino. Amin, amin, amin. Selama dia memintu to masalok narampoi morokomi kamarampasan lan pak kamasian na Yesu Kristus puang ta. Sia lulako duka kalemi. Ta mak dokomo. Takilalai solanasang lan tumengkana katuanta. Nenek ki tang mau pu umpogau itu situru na pak Purayan na puang. Ya moto mai komi ta tuara mengaku kasalan di olo malakbi na puang matua. O ambe daw suruga inang ki kanasai kumua taruk to malam makan tang pak belakan latuo situru alu kutu purami pondok lako kami. Nenek malilu tu tanga aki, malilu tu penangki, na mendadi ya agan megi igiran di olomi. Sia mendadi batu katitodoan lako padang kitolino. Totemo o puang, rampokan umpamadiongan penangki si solamintu ka penasanan, ami pagari ikan puang situru kamasokanan pasakemi. O puang, kamu tu unampui pak kamase siapa pagari. Kamase mo kan o ambe situru kamasokanan ni. Lako kamu solanasang tutuk kulan kapenasanan
Di pamanasa sulit tu kareba kamasokanan dio mai puang matua kumua. Ya motona di pasombo tu pak kaborokna puang matua lako kaleta. Kumua mangka mona sua tu anak tungga na tama telino. Anna tete dio kalena anta tuo. Ya motoh aagan na pak kaborok. Kumua tae na kita mangka ungka masei puang matua. Sangadina ya tu mangka ungka maseiki. Sia mangka usua anakna mendadi suru useroi mintu kasalanta. Amin. Perangite kadan na puang yamo peturona katuan baru tulang panunduk ki lako kadi baru yan katuan kiallo. Ya saya pasal andan angka karua mangka to urangi mitu kadan na puang nakua mindara tu laku sua mindara tu laku posumbungan puduk mebali mo kukua indena suamo. Tatama bayanan Pak Pudian, ya motu Pak Pudian 130 karua ayak misa selaka karua. Laponno penangku umpudi komi. Sialau pakente kena Pak Pudian mati kalemi diolona mintu diata. Laminomba na umpenting ayoi banua kabusunganmi. Sialau umpudina sangami tu belanna kamasokanami sia kamorusanmi. Belanna mi pakaselo mo tu pangalukmi tete dio sanga malabini. Ya tong kumiongli mitanani siamo talinga. Siapi mi pabatta tu penangku anna bantang. Mintu datu landino laumpudi komi opuang. Kenarangi mi tu kada ombo diorandan pudukmi. Sialamenani tu tau ya tomai diona mintu lalan na puang. Belanna kapua tu kamalabiran na puang. Tonganna kumua matandeliu tu puang. Anatiro lumbang tong pengkadiongan penanna. Na iya tu tomatampo membela pa naisan ni. Ia kelanna akan maparlisan. Manasa mirinting pala na. Sialani ete tulimami umbali kasengkian na mintu ualingku. Sia lima kanan mi ulendokan na. Puang laung patepuan na tuyan na to. O puang iya tu kamasokanan mi tangleluk sa ilakona. Da ami tampe tupeng karangami.
Tapasaka itu penanta umbungka umbasa sia unannung kadan napuang. Tapalaku pak tunduan lan kapas sambayangan. Na pamasiang ni penama salokna tu kadanna tama penanta pantan simisata. Tama sambayang. Sisola kombongan salok mi opuang. Lante inan iate. Rampo makure sumanga ama pole paraya. Umpudi sia umpe kalangkai itu diona sangami. Banang dio mama semi sia kaboro mi lako kami. Utang tore umpanundukkan. Lan mintu nalingkana katuangki. Saya lako watu totemo. Ni pasipulungkan melomba. La kami tumak dioren nalan te banua kabusungan mi. Layate mesang sulurangki sia tomatuangki. Tusipulung si sola kami. Ludio may ongan banuan na pantan simisana. Mamali ikan puang laurangi kareba kaparanuan lamay surak madatummi. Ope nama salo tunduikan. Bungka itangaki siya penangki. Toyangan itu memang rupa-rupa. Aagan tuma dinusak kalangan ni pak perangingki siya tangaki. Laurangi siya launanungi indekadami. Pasake kante kami taumi. Tomi posumbungan puduk. Laum parampo itu kada kaparanuan lamay surak madatumi. Di kodeno pak niya te kadami. Laki pomatotok siya laki popata solanasang. Lamenda di sulona siya biya anatengkana katuangki. Lopian katuan. Lante katuan mi pak kamasen siapa lako kami. Mak kada-kada mo kami puang ulen duit te taumi. Saka sadiakanlah umperangi tu kadami. Lansangan na Yesus Kristus, puang bisara mentolino, i masambayang. Amin. Bunga na Pak Basanta, ya mo tu diala lama Yesaya, pasalaan nan ayat misa selako karua. Yesaya pasalaan nan ayat misa selako karua, kadan na puang. Kaditambayan na Yesaya. Yaton na taon na matian daw tu usia, payan mila ko kaleku tu puang unisung daw isungan kapayungan, maswanggana siya malabi. Na iya tu banua kabusungan, na situtui rombe-rombe bayun na. Den bak tu pira-pira serapin untalimbungi tama, rundun ni pani sianan. Dak dua pani na sambuan lindona, dak dua pani na sambuan lentekna, nada dua pani na pake metia. Mitamba mi tumisa ungkuan ni tumisa anakua. Maindan tongan tupuang na mintu makdandan maritik. Ya tu mintu lino na ponoi kamalabiran na. Tigoyang mi tumay manangana lumpa-lumpa. Belan na galugu gamaran na iya tu banua pono rambu. Kukuami upu mo aloku, sumpu sumandaku belan na aku te tumarutak puduk. Siya toro na sirua misa bangsa marutak puduk. Na natapay mo matangku tu datu, tupuang na mintu madandan maritik. Apa misa ia tu serapin saya metia umpel lambina, si tangke ruaya, tu naala, nasipi daw may tok pemalaran. Napalakoi pudukku nama akada nakua. Ya kinarumbu mi tu pudukmu te tak pati losok tak agak mi tu kakadakianmu. Sia diseroi tu kasalanmu. Mangka to kurangi mi tu kadan napuang nakua. Mindera tu laku sua. Mindera tu laku posambungan puduk. Mi bali mo kukua. Indena suamo. Susi mato tu kadan napuang. Pak Basanta mak penduan ya metu lamai misa Korintus angka 15 ayat misa selako 10 misa kamanasanana tongan
diona kamalimbangunan na tomate. Kamu suluku kupa kaleso lako kalemi tu kareba kaparanuan kupa pesanan lako kalemi tu mangka mitarima siamanda mini bendan ia duka mo mi po makariman odo ami toy mandai susitu kupa pesanan lako kalemi bokok ke unola salai tu ka tarimami kapatunganan belana bunga-bunga ana kusorong lako kalemi tu apa mangka duka kutarima tu kumua ia tu Kristus mangka mate belana kasalanta susitu di pokadana lan surak madatu sia mangka mo di peliang na allo ma pentalun na di pamalimbangun sule susitu di pokadana lan surak madatu sia mangka mo empa pekitanan kalena lako kepas na undin na lako tuto 12 na undin na to umpa pekitanan poleongi kalena lako siulu laabi 500 na pisanri nani untiroy buda pi tutaw ya tomay saya lako totemo buda pa tutaw ya to tuo pa saya lako totemo apa ba atu pira-pira mo tumangka mate undin na napapikitanan kalena lako Yakobus na undin Napoleo lako mintu rasulu na makatampakan na umpapikitanan du kami kalena lako kaleku butung lako misa tiada di mangura belan naya tumintu na rasulu aku mo tumadiongan na tang sipatu na ala digente rasulu tubelan na mangka mo umpakario-rio kombongan na puang matua apa belan na pak kamasian na puang matua ang kuda di susite totemo sia iya tu pak kamasian na lako kaleku tae an na tae buak na belan na ondong mo aku mara atakku na iya tu mintui apa tangia aku sangatin na pak kamasian na puang matua tu rondong na ia moto la aku la ia solana sangi susi mo kipak pesanan to sia susi duka mo ni patongan susi moto tu kadan na puang matua haleluya. May komita bendang solanasang ta perangi tu kadan napuang lamai surak kareba kaparanuan. Surak kareba kaparanuan. Na tonoran ni Lukas pasal 5 ang kamisa sa lako sang pulumisa. Yamote tu kareba kaparanuan Diona Yesus Kristus. Tanda manga Diona kaunalan na bale Simon. Bunga na puang Yesu untambay tu anak guruna undi unturui. Den pisan
Na si suang-suang tu tahu lako Yesu. Laung perangi kadan na puang matua. Ton na bendan dioran dan Tasik Genesaret. Na tiromi tu lembang dak dua dio to orang dan Tasik. Apa sun mo tu toma adalla alan mai. Marasan mo umbasei dalla ana. Malemi tu Yesu tama tinda lembang misa. Tu lembang na Simon. Na pope turun ni sidi dio mai to karangkian na. Namane unno ko tu Yesu. Na dai tu to Buddha daw may lembang. Ya ton naupu mo mangadai. Nakuami lako Simon. Tokon ni telembang tama malikunna. Ami maadalla miala bale. Nakuami Simon may bali. Oh puang. Sang mai situturan kan bongi. Marata akan ni. Tak bang kiala misa. Apabila nak kamu kumua. Dadi laki parok kobang tu dalla. Ya ton nabuang mi. Naluang mi tu bale lendu budanna. Si di imorana sere ke tu dalla ana. Nakaabi-kaabi bang mi tu solana. Tulan na lembang misa. Rampe lakona to karangkian na. Kumua anna saya untundui. Saya mi. Naponoi tu lembang ada dua. Si di imorana talan. Ya ton na tiro mi Simon Petrus tu yan na to. Lumbang mi rokoto guntu na Yesu na kuah. Oh puang. Toyang-toyang komedio may kaleku. Belan na aku te. To kasalan na. Belan na tiramban tu penan na solamintu to na solan. Tu dio na kaunalan na bale pada to. Susiduka to tu anak na Sebedeus sola duai. Yakobus sola Yohanes nasiban Simon. Akuami Yesu lako Simon. Dak mu mataku. Belan naranduk teto temo. Mu mendadi pa adalla atau. Ya ton na patutun mi tulembangan na lako to karangkian na. Natampena sangami. Namale unturu Yesu. Pada moto tu malambe na Pak Basanta. Nakwa Yesu. Yaria mau Pak Tongan. Tumintu na tong perangi kadan na puang matua. Sia ungkari tutui. Amin. Tomatuangku siuluk tu di pakaborok lan puang. Salamak sitamu paiman si duk pakaborok. Lako kita mintu solanasang tu mak dioren atu totemo lan kami nomban si pulung umpudi siom pakala di puang matua mau pak sirongkok ki solanasang tontong naben puang matua atu unala katan lan kasih pulungan. Sia salama ala komintu sang suluran. Tomatuangku solanasang. Tuturu lan kami nomban kasih pulungan atu totemo. Ulendui media virtual. Dio may ongan banua pantan simisa. Podo ami tontong masake-sake. Sia malaga-alaga solanasang ulopian katuan. Tomatuangku siuluk pak kaborok na puang. Ya tu kadan na puang matua. Mangkata basa sialatanan nung solanasang lante kasih pulungan atu totemo.
di ko pa alan sang buku kada tula mendadi penggarontosan pa nanunganta nakua panaatai tu pak porayanna panaatai tu pak porayanna kerjakanlah kehendaknya. Teman-temanku siluk salanasang tu di kamasailan puang. Nenek dirangi na pokada tahu. Siayara kana nenek ta pokada kumua. Ya tu mayapa. Kita risangai. Biasa kami rangi susi toh. Biasa. Biasa duka ta pokada. Yan na den napa? Biasa malu teki impokade kumua ya kaya tu apa nah kita risangai susinna di pe palisu ba tu di petanda te metedong kumua melo palisunna ba tu melo tandana tasangai rakatodi tasangai rakabonga disangai raka saleko bak tu ya raka na disangairi sambal mangka to kita nanggai kita ben yangga yan na susi palisunna to yan na susi tandana to kira-kira lapada-pada to tualinna kita yang menilai dan kita yang memberi harga terhadap sesuatu. Yan na din kami manarang pesisik-sisik manuk. Posisi na ya dinintire itu manuk. Namanya di ben angga ana. Mui pada bulunna. Bisa si salah hargana. Belan na si salah sisikina. Den tu manuk di pelalan na ditiro sisikina kumua batu lapa aja teh. Batonan na kumua tak enak tamai tadi. Ko maradaw angga ana to. Kita sangai na kita umben nilai na hargana pira apa ko nenek ya tu kadaya teh kumua kita sangai nenek dipake duka usuka adiona ma'rupa-rupa agan lan katuan lamelo lakadake biasa mui kadake tu apa di ko bang siom pokade ya kaya tona kita risangai biasa duka den tu melona apa budak tujuana kepentingan tanah ganggu disangami kumua kadake sabak kita sangai dadian na susito tapantan umpogau bangam itu tasangan napato o tapogau moi nakadake kita porai makdin bangasia di sanga melo siana moi duka melo kena rusak itu mak rupa-rupa kepentingan ta ya rakannya dikua melo tu napogau pasitongan natang pato ke yang pogau aku di lampogau namane di sanga tongan di sanga bangasia kadake pakotao na susi to kelan ni kapatongananta ya te kita to sande elan kapatonganan lako puang tayo tama din makada kumua yami aku kuporain na o ya bangsia mo kumelo kusanga to ya te kita to digente mapatongan lako puang tayan nama din lasi turu na bang kita pak porehan tatula tapogau kumua kita bang siari sangai melo raka kadake la raka lako ke taporai pogau ubang tang susi to tula dipakai na soyanan katuan tatu kita to mapatongan sande ki mapatongan lako puang belan na takanasay kumua mairing langan na mintu na digente na kameluan lu dio nasang may puang
Mairing langan namin tu na tu digente kumua kameloan to. Dudio nasang may puang. Dadi ya ke mak patongan ki ila ko puang. Latu tundio ki iya katonganan sia kameloan tu na tiro puang. Namane di paturu ikumua. Si turu kapatonganan tala ko puang. Lata pogau. Lata panata. Tu si turu na pak porean na puang lan katuanta. Bai na buda tu si sengaran tanga ata tu na porain na puang. Lamelada aki umpatoro senga isya umpasalai pa inan tu utang situ na pak porean na puang matua. Naya di pardi di pengkule-kule umpogau tu situ na pak porean na puang tu lana pomalabi na sangan. Tai ota labi sangkue kumua kita risangai. Ya tu na sangan na puang matua. Koyamo ya to. Ya moto tula di panata. Ya moto. Ya tula sipatun nala diangkaran lan katuanta. Ya motu si teteh na pak porean na puang matua. Tupura na pondok lako kale pantan simisa ata. Lata pogau, lata panata, latangkaran lan katuanta. Pako bak tumatumba ya. Nenek bang mendolo-dolo tu pak poreanta. Takana sarkato tomatuangku sesudu solanasang. Tananung mandalan di tuyan apa. Moira kana ditandai bang mo ya tu pak porean na puang matua kumua yate tu pak porean na puang matua. Na yate tu tangia pak porean na puang matua apa ku porai. Terkadang kita jatuh pada pilihan kita sendiri terhadap sesuatu yang kita sukai. Dan mengesampingkan apa yang disukai oleh Tuhan. Nah salah tangga ata tutang situru na pak porean na salah tangga ata tu situru na pak porean na pungamatua. Na ya tutang situru na pak porean na dipogau. Belan na inang budaya tua agan lino. Tu nenek mendadi pak timbangan. Tapogau itu misa apa? Lan katuanta. Tomatuangku sesudu solanasang di pakaborok lan puang. Lan agan kaditambayan na Yesaya. Lamendadi nabi lan tanga-tangan atau Israel. Tumpogau maarupa-rupa tang situru nalalan pak porean na puang matua. Atu yato lan atu kaditambayan na Yesaya. Umpa apetiroan kamalabiran na tu puang matua lako Yesaya. Unisung daw isungan kapayungan masuanggana. Isungan kapayungan malabi. Naya tu puang daw isungan na. Natikui bak tu pira-pira serapin. Umpu di siang pakala abi puang matua nakua. Malabi. Malabi. Malabi itongan tu puang na. Mintu mak dan mariti. Dipatiroi Yesaya. Tu dia na agan na suruga. Umpak pekitanan kamalabiran na puang. Hak gania te. Tu kamalabiran na puang matua na tiro Yesaya. Na pourung Yesaya kilalai tu dio na agan marutta ka dio na kalena. Sia agan marutta kalan tanga-tangana to Israel. Hondong pi. Agan marutta kalan tanga-tangana telino yate. Tu inang mandu si sengaran. Naya tu kamalabiran na puang matua na tiro Yesaya. Kepada Yesaya diperlihatkan dua sisi kehidupan yang bertentangan. Allah memperlihatkan kemuliaan. Dan Yesaya melihat bahwa di sisi Allah dalam kehidupan surgawi, kemuliaan Allah di atas segala-galanya. Para malaikat, para serafim memuji dan memuliakan dia. Tetapi pada sisi yang lain, Yesaya melihat betapa bobroknya kehidupannya dan umat-umat Israel yang bersama dengan dia. Dak dua agan niate. Tuna sadari Yesaya sebagai sesuatu yang bertentangan. Nakuami Yesaya, hupu Allahku, sumpu sumandakku. Belan aku teh. Tomarut tak puduk. Siatoro nak sirau bangsa marut tak puduk. Lantayan nate. Yesaya
untiro dio na agan si sengaran. Natiro Yesaya tua agan dio na kalena. Sia agan nalino tunaponnoi kakadakian. Tetapi pada saat yang bersamaan, natiro duka Yesaya tua agan kamalakbiran na suruga, isungan na puang matua. Apa yang selanjutnya diceritakan dalam bacaan ini? Tak erana ditambah itu Yesaya kumua. Male mo ko kita mai. Mutampe tulino ponno kakadakian. Mutualan kamalakbiran si sola aku tampe mitulino. Tak na susito. Apa dipatiroi kamalakbiran na tu puang mat, na patiroi puang matua kamalakbiran na tu Yesaya. Namane disua tamalino. Disua tamalino. Laung parampo itu pak porean na puang matua. Laung papayan itu kamalakbiran na puang matua na tiro na papayan nilan lino. Na ponoi kamalakbiran na puang tulino. Tak iya na suaki puang matua. La umpes salai tia agan lan lino. Apa na suaki puang matua. Lamentama telino. Umpana tak itu pak porean. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melakukan kehendaknya supaya dunia penuh kemuliaannya. Sekali lagi, Yesaya melihat dua hal yang berbeda. Realitas dunia dengan segala kenajisan dan kekotorannya, dan tahta Allah dengan suasana sorgawi dengan penuh kemuliaannya. Yesaya tidak diminta untuk meninggalkan salah satunya, meninggalkan tanggung jawabnya dalam dunia, lalu hanya melakukan ritual-ritual penyembahan kepada Allah, atau melupakan penyembahan kepada Allah, lalu fokus pada karya di dalam dunia. Dengki susito. Tapi salah itu diona kami nomban sia kami siumpuranta si sola puang. Belana alasan sibuk ki unangkaran itu mak rupa-rupa patunda katuan talan lino. Apa denduka tu tahu? Nape salah itu mak rupa-rupa pasanan nalan lino. Anayaman na tu kasumpuran na si sola puang matua na pak buda-budai. Apa na pasalai tanga tu padan na tolino. Sia mak rupa-rupa pasanan lan lino tu si patu lan angkaran si tongan. Kadang-kadang kita menjadikan penyembahan kepada Allah itu sebagai pelarian dari dunia, dari tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia. Jangan jadikan penyembahan kepada Allah sebagai pelarian dari dunia. Tetapi juga jangan kita menjalani kesibukan kita di dalam karya kita di dunia tanpa keteduhan di dalam Tuhan. Ladi soyanan siambara. Mukung ki umperasa itu dia nak kamana-manan lan pak kamasian na puang matua. Anna mukun di papayan lan tengkana katuanta. Anna ya tu kamana-manan dirasakan di olo na puang matua. Lapayan duka na saadingan tosenga tu di sisolan pada ulopian di tekatuan. Yesaya diperlihatkan kemuliaan Tuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan dia akan diutus untuk membawa kemuliaan Tuhan itu. Na suatu mintu tahu na puang laung parampo itu pak porean na puang matua. Ana mintu tahu laung pogau itu pak porean na puang matua. Lante tanga-tanga na lino. Ya moto. Na den tu biasa dirangi na pokada tahu kumua. Masus sakate sabak lampi ki ilino. Yan na den tu tang susin na pogau. Na dipakilala. Ya tu mendadi pebalinna ay masus sakate tu ang pandita halampi ki ilino. Ya rakana koi ay masus sakate poet tu ang pandita na tolino piki ikate dadi. Napiran ni naden lamen dadi malaika ba atu dia tanamane la dipogo. Ba atu yara kata kampai pikumu lalam piki suruga namane di pengkule tu kamelon. Kan tak na susito.
Justru lan niat-niat tu marasan tani ulopian katuan daute kuli na padang. Latanani papayan tongan itu kapatonganan talako puang. Umpo gaui, umpa buda-budai. Tumintu na situru na lalan pak porean na puang matua. Tak tamak din nungkoi kumua lampi ki ikalino te. Jadi ko ya bang mau tu pasanan talan lino ta pogau. Si sengaran tu kasumpuran ta lako puang. Tak duko tabi sangkoi kumua. Paraya tu agan lino. Memperhatikan itu memang rupa-rupa pasanan lantelino. Podo kisumpu usia anak aku puang matua. Kedua sisi itu kadang-kadang menjadi pijakan bagi kita, lalu melupakan salah satunya. Yesaya disua tamalino. Justru di kua annalan lino tunaponoi kakadakian. Anna membali mendadia agan lino tunaponoi kamalakbiran na puang. Ngoyan nambai nenne eki untiro kaleta kumua. Tang pato oki. Lampokada itu kadan na puang. Tang pato oki ilaum panata itu pak porean na puang matua. Belan na dosa sia kasalanta. Tatiro eduka tu Yesaya. Mane natiro tu kamalakbiran na puang matua na kuami. Sumpu sumandakku. Tang pato anak belan na marutak puduk nak sia tua bang anak si rau to bangsa marutak puduk apa salamisa tu serafim unnala roaya na bawa ilako Yesaya na parumbu itu puduk na kuami puang kumua ya to narumbu mi pudukmu terwaya ya te ya tu mintu kasalammu ti losok taga adio mai kalem. Napagari itu tahu. Ya murai rampol ako kalena. Umpogau itu situruna lalan pak porean na puang. Susiduka to tu Rasul Paulus. Lan pak basanta bunga na Korintus nina. Merasa tu Paulus kumua natang pato na akun dalam mendadi rasulu. Mintu itu rasulu aku mau dikate tu madiongona. Belana dolo nampak karyoriona atau sarani. Apa kurre sumanga nalangan puang. Natambaina. Napake duka na. Ku mara atongan mo umpogau itu pak porean na puang matua. Belana kapatongananku. Dio naka ditambayangku mendadi rasulun. Susiduka to tu narasakan Petrus. Ya ton natirom itu tanda manga dadi. Unala bale lendu pada budan na to. Kami itu Petrus. Oh puang. Toyang-toyang komidio may kaleku. Tok madosa na adika. Dia melihat sesuatu yang menakjubkan. Merasa kumata na pato. Apa puang kalena? Umpa pato. Kita mintu solana sang teh. To na papato oki ipuang matua. Rampol ako kalena. Bila namang kamu diseroi pindan tu dio nakasalanta dio olo malabi ina puang matua ulen dui Kristus. Tadi ya mo tu tapeng kuleilan katuan tah. Mbota kuan ni nayate katuan tu marasan talopian. Tongan-tongan ladini umpana atai. Tu situru nalalam pak porean na puang matua. Mbola takua umpana atai itu pak porean na puang matua. Nato tanga mau puki. Takana sai misolana sang kumua. Tona suaki puang matua. Mentama telino. Laumpana ata itu situru pak porean. Nalalora ya puang matua laumpatama ki itelino. Kela tak emang apa tunta. Oh. Usang ayala tananung solana sang to. Yang takui kumua ambai nang tang pak aku le nak dika aku na lompogau itu. Sialom pana ata itu pak porean na puang matua na tak emang dika aku patungkulan telino te tahu. Kilalai kumua. Tak nala salah tu puang mata pertama ki telina. Bawang mo susi aganta. Bawang mo susi tapi empatuin nalan katuan. Pada den gai ita yang mo tona pertama ki puang telina. Tuhan punya maksud dan tujuan. Kenapa Tuhan mengizinkan kita hadir di dalam dunia ini?
Ya moto kutole pakukua. Mintu ki na pakena sangki puang. Laum panah tak apa aporayan na. Ya to kumua mendadi pekutana lako kita. Maraisia ki iraka. Oh. Maraisia ki iraka. Kita mirai laun tonganan nilan pa penanta silan kale pantan simisa atakumua. Lata tonganan nia umpeng kulei umpari-pari siumpak buda-budai. Banna tu situru na pak poren na pong matua. Ya moto tula tangkaran lan katuan. Tenu pak na pomalabi sangan na puang matua. Tu may kamak diorenan ta solanasang. Lan tanga-tangana tananan dapo ta. Lan tanga-tangana pengkarangan ta. Lan tanga-tangana kombongan tu na pak kamasian puang lako kale pantan simisa ata. Anaya telino na ponoi kamalakbiran na puang. Tara pak maanan nung lan atu sangat tu. Unan nungi indekadan na puang mangkatarangi. Takilalai tu soyanan tengkana katuan ta lantiat tu pura di boko. Kuma pembuda ki untodo tinting basena puang. Umpes salai tu pak korayan na tapoga ulang katuan ta. Apa indekadan na puang umpakila laki. May kumitala kara atasan lan penanta. Tatonganan ni ponno pena. Laum pana ta ilan katuan di tingayo. Tumintu na situru na lalan pak porean na puang matua. La ulen di pak tangaranta. La ulen di buangan kadanta. La ulen di penggauranta. Tapulung pak inan misaklan kapas sambayangan situru itu pas sambayangan mangka napak pangadaran puang tapung Yesu lako anak guruna sia lako kita mintu to menturu lako kalena tamas sambayang wambek ki daw suruga ki palaku anda di pakalabi itu sangami anda patalo tu parentami anda dari tu pak poreami lan telino susi daw suruga bengkan silasanna kikande aloyate siapa de itu salah budangki susi kami umpagari salan atau kasalan lako kaleki sedak melorangkan di roso sangat dinarinding palakan dak narandan kan di atabulituk belana kamu tu nampui parenta sia kapaan sia kamalakbiran salakona amin. Taben dan solanasang ta pada si sola mintu tomak patongan lan mintu atu sialan mintu inan tontong usabu idioran dan dipudukta tu pangakuan kapatonganan ta pangakuan kapatonganan ta tu lata sabu solana sang lan atu totemo lata sabu situru sang 12 kada kapatonganan rasuli tu nakua upatongan tu puang matua ambek makuasa puang umpadadi langit nalino. Sia tu Yesus Kristus anak tunggak na tu puang ta. Tu kamatotoran na penama sallo. Natambuk kisian adadian ni Maria anak darah. Tumangka umperasai pak di kapua. Pak parentana Pontius Pilatus. Dia tak mate na dipeliang tama parenta kamatean. Ton Allah mak pentalun. Tua sule dia memintu na tomate. Kendek langan suruga. Unisung dio kanan na puang matua ambek makuasa. Nadaw may nanila sae umpaulay salunna lato tuo lato mate. Kupatongan tu pena masallo. Kombongan masallo siya sangulele. Kasi pulungan na to masallo. Kadipakdeyan na kasalan. Katuan na sule batang kale na katuan sa lakona. Amin. Tama rokomo. Nalan dia tunna lo sorongan ki penombata kadang na puang umpatu penombalan may papudian 50 ayat 10 apa
Penoloan nila ko puang matua tu pakure sumangasan siapa leso itu mintu pangalonanmu laku puang patodoranna. Utama sembayang. O ambe ki dau surga, rampokan usorongan penombaki lan pengkarangan umpatade sukaran alukmi.
mintu nate kia lalan mai eanan mi bengkan. Ipalaku ami pasakay sisola dio na pa kaleki ang kipake situru pa purayami. Tarima mi puang bila namin tuunate ipalaku lansangan na puang palabak kasalangki Yesu Kristo. Amin. Di benatu tu kaum bapak lah umparampo pak pudi-pudian langan puang.
luar biasa puji-pujian dari Persekutuan kaum Bapak Gereja Toraja. Nah puang mura tontong umpasake komi tontong mipake tumintu na dio kalemi tumpu di siom pekalangkai puang. La misaki ilan pas sambayang sama lele tatulaklan pas sambayangan pira-pira kombongan salok na puang toro di potomatuan na sia sang suluran tulan na agan kamalaman batangkale atu totemo. Ibu Elizabeth Tosingke, Bapak Yakob Banne, Nyonya Adriana Rora, Hans Tandung, orang tua dari Nyonya Reni Ruruk, Bapak Nestor Kuera, Ibu Eni Ye Tolla, Jessica Palalung, Bapak Darwin Salurante, Bapak Nicholas Mengedidi, orang tua dari Bapak Teddy Mengedidi, Bapak Petrus Pulung, Bapak Herman Massa, David Lapu, Bapak Ruru, Bapak Andarias Garin, Nyonya Yakolin Tandiarang, Oma Awin, Opa Standin, Bapak Habel Tiondo, Nyonya Deborah Paranna, Bapak Julius Pangala, orang tua dari Bapak Yafet Paramulia, Ibu Kori Kandari, Nyonya Ripka Banggai, Ibu Naomi R. Patabang, Nyonya Efri T. Saranga, Nyonya Berni Sapan, Dea Sarungalo, kemudian Ibu Yuliana Baraktiku. Baiden papira-pira totu tak napakala rampol ako nasi gereja. Tu merasan lan agan kamalaman batangkali atau totemos yang baiden tu merasan lan agan isolasi mandiri. Di kodeno pak napuang tontong umpamatoto isi umpamaleke te memintu usang suluran tulan agan kamalaman batangkale. Turuk ilan kaparanuan sisola pira-pira sang suluran tu umpakaraya allo kadadian lante allo totemo sia lante sang minggu latapatu lakote. Ya tuma ulang tahun atu totemo Bapak Ferdinand Ranni, Ferdian Tandibua, dan Yosafat Nolan Sosang. Ya tuma ulang tahun lan allo masiang tanggal 7 Bapak Paulus Basok Ambalinggi, Joanne Sabak Palulungan, Felix Respati Lewa, na Hargi Rantelinggi. Ya tuma ulang tahun lan tanggal akarua Bapak Andarias Tangke, na Nyonya Frieda Alinan. Ya tuma ulang tahun lan tanggal akasera Nyonya Eri Loloallo Kaleang, na Febriando Frederick. Ya tuma ulang tahun lan tanggal 10 Nyonya Ruth Mangimba Saranga, na Nyonya Martina Burakiding. Ya tuma ulang tahun lan tanggal 10 misa Bapak Ye Ampangalo, Cynthia Valentin Safitri, na Andrea Immanuela Baskoro. Nah, ya tuma ulang tahun lan tanggal 12 Bapak Fetri Ruruk, Nyonya Agustina Anton Bangun, Edi Anton, na Weldi Agnus Balalembang. Yamototu pakalaran polako kami yang nadentu tak ada sempat di parampol aku masih gereja ta tontong mura si tulaklan pangandota solana sanggi. May komita misa lan pasambayang sama lele. Puang matua ambek to tumampaki lan kadatuan suruga.
tang torekan ni rampo penti ngayoi olo malabi imi. Tubelan na kikanas sa solana sang kumua. Tak senga na sia tak lain na. Tula kini tontong tu tunlan katuangki. Umparampoy tumintu na agan katuangki. Siya unangkaran ni tumintu na kurian sumanga aki. Belan na kamuman narito puang umpoisan ni. Ondong pi kamu tu ampun na te katuangki. Kurre sumanga pole parayan na o puang. Misi solangkan lante atu sangat tu. Kini si pulung menomba. Umpudi si ompe kalangkai tu sangami. Denopa na mintu na tupak gauran masero lante banua kabusungan mi. Lan kasih pulungangki atu totemo. Kende kema ababu sarungu mati ola malabi imi. Na pomalabi sangami. Na potetei upak siarongko lako kale pantan simisaki. Lan katuan tu mi pak kamasian siapa lako kami. Kurre sumanga puang. Teme kami to mi papato. Rampo menolo lako kalemi lante kamenomban atu totemo. Laya tu mak dioren na lante banua kabusungan mi. Laya teme sang sulurangki tu si pulung si sola kami. Dio bak tu pira-pira inan. Dio may ongan banuan na pantan simisana. Torotom apa sake komi lako kami pantan simisaki puang. Ang kitontong bang umpaki teme katuangki. Umpudi si ompe kalangkai itu sangami. Kurre sumanga pole parayan na. Inde kada masero pindan mangka kirangi solanasang. Lante tanga-tanga na kasih pulungangki. Nape na masalo mi mora tontong umpatudulalan kan. Lakolalan pak poreyami. Anna tontong bangki yang karan. Kipana tak tu situru nalalam pak poreyami lan katuangki. Deno pak ni te kadami mangka kirangi. La tontong menda di biak asia sulo lanteng kana katuangki. Anna marerongan tu lalangki. Mak palulako lalan pak poreyami. Tak kapak aku liang ki puang dio kaleki kitoyang komi. Yang motoang kitontong unando kuasa pena masalo mi. La tontong umpama totok kan jumpa batakan. Usoyanan itu mintu na tengkana katuan situru pak poreyami. Kure sumanga puang. Ni pasakekan solanasang lan mintu na lingkana katuangki. Angki mangkau sorong itu pemala kita mapengkarangangki. Tama pengkarangami. Pasakidu kay temay kaleki siya katuangki. Tu kisorong menda di pemala tuo dio ola malabi mi. Samintu na tuanggen na pa akaborok mi. Tumi papayan lan katuangki. Denupa na mintu na tu pa akamasiam mi. Lako kami pantan simisaki. Tontong laki pake melo. Tuo menomba lako kalemi. Kure sumanga apuang mi bengkan atu. Usoyanan pa akamayan lan teatu totemo. Ya teme toruan masih gereja. Semintu teme sang suluran unala katan lante kasih pulungan. Kamu moratorotong apa sakke lako kami pantan simisaki. Ana sakke rangan-rangan na temay kapaisanan kipake usoyanan ni. Tumintu na pasanan tengko mi pataggeran lako kami pantan simisaki. Ang kipake tontong makaritutu. Unangkaran ni teme pa akamayan lante tanga-tanga na kombongan. Ondong lante atu ladi tingayo lako. Ipasambayangan te kombongan indete jemaat keramat. Pasaki solana sangi puang anna tontong tuo sangina situla kelan pas sambayang analan te tanga-tanga na kombongan sangami tontong dipudi sia dipakalabi tontong lobok lan kapatonganan solana sangi. Pasaki taumi tuang pandita si sola ibu pendeta ulopian pak kamayan lan te tanga-tanga na kombongan. Si ayo kalamba si solamintu masih gereja pengurus-pengurus OIG. Di kodeno pa ana tontong makaritutu solana sangi. Unangkaran ni teme pak kamayan. Mi pa akulle solana sangi. Ana sangam mi tontong dipudi sia di pakalaabi. Mintu na tu rencana pak kamayan lan teat pula ditingayo lako. Amula tontong umbungkaran nilalan. Ana mak din luming kamelo. Laya teme pak kamayan lan te tanga-tanga na kombongan. Ibadah rumah tangga. Laulendui organisasi intra gerejawi. Ulendui katekisasi. Sama rupa-rupa tu direncana lan pak kamayan lan teatu ditingayo lako. Jeno pak anak kamu puang tontong la umpas sake. Kipas sambayangan o puang. Mintu sang sulurangki tulan naagan kapusakan.
Dio nama rupa-rupa agan natingayo lan katuan. Ondong teme sang sulurangki tulan na agan kamalaman batangkale. Laya tu marasan na dio loongan banuan na pantan simisa nai. Laya tu marasan na unulai proses perawatan lalu tanga-tanga na banua pak dampian. Bedendu katu mesang sulurangki sa tomatuangki. Tulan agan isolasi atau totemo belan na COVID. Opuang kisorong tamali supala ami. Kamu tontong umpasake si umpamatoto i umpabatta ita memintu tomatuangki sang sulurangki. Untingay itu memang arupa-rupa saki. Di kodenopa analan kamatotoran kapatonganan lako kalemi. Kamu la tontong rampo lako kalena. Utamba itu memintu sakilan batang di kalena. Di kodenopa anapisan natu. La sule maleke teme sang sulurangki. Kipada-pada tontong tuo paranu umpudi siompe kalangkai video na sangami. Siampai mak rupa-rupa pato tua agan napopussa kepaatang arangki lantai katuan. Kisorong mati olah malakbi emi puang. Kamu bungkaran kan lalan. Di kodeno pa akimak dintilen dok di mak rupa-rupa napopussa kana penangki. Ulopian di tekatuan daw tekuli na padang. Turukkan lan kaparanuan. Sisolamintu sang sulurangki. Tu umpakaraya allo kadadian na. Lalan allo totemo. Lalan te sang minggu la ditingayo lako. Di kodeno pa anak kamu morapuang ala tontong usundun ni tu kaparanuan na solana sangi. Ngete mesang sulurangki tu umpakaraya allo kadadian na. La sende paiman tontong umpudi sompe kalangka ikomi lan mintu na lingkana katuan. Kipas sambayangan opuang. Mintu na taumi. Di paranduk di pas sekolah minggu. Saya lako lansia. Amasai solana sangi. Ana tontong pada-pada ulopian katuan. Situru pak poreyami. Pasake temi bati itu mi pak akamasian lako kami pantan simisaki. Tumarasan na lalu kaloboran. Kamu pasake na lobo untandai komi. Lobo mak patutun lako kalemi. Na poparanui keluarga. Ki poparannu solana sang lan kombongan salo omi. Ya temi to mangurami tumarasan umpeng kule-kule kamanarangan. Di paranduk dia TK saya laku perguruan tinggi. Amasai solana sangi. Anda tontong makari tutu. Undaka itu kamanarangan. Anda mendadi kinalolalanna. Ulopian katuan situru lalam pak poreyami. Pasak kita memintu utoroki potomatuanna. Laindo olah ambek. Lalu tanga-tangana ongan banua. Pasake solana sangi. Anda tontong maluangan bateng. Ulopian tananan dapo na pantan simisana. Pasomboy me kamaran pasami puang. Mintu na tananan dapo na taumi lante kombongan keramat. Di kodeno pa analan ongan banuan na pantan simisana. La tontong bang siria kamaran pasami nasangami tontong dipudi sia di pekalangkai. Pasake solana sangi. Laumpana ta akatuan lante minggu-minggu la ditingayo lako. Kamu la tontong umben ni kamalaga-lagaran. Kamatotoran kamatarusan, kakinan, lalu lopian katuan lan rupa-rupa pengkarangan, pasanan tengko, tu mi patageran ni solana sangi. Anda tontong ulopian melo itu pengkarangan, na pomalakbi sangami. Opuang matua, kipas sambayangan, temi mintu sang sulurangki, tomatuangki, sia mintu raputalangki. Tu tuo daw tekuli na padang, umbombo menium patoroy solana sangi. Ladona lutoraya, ladiona inan-inan perantauan. Di kodeno pa opuang, umbombo kini toro solanasang. Tontong bangkan lami pasi kamali, lan pangandoki, lan pa akaboro. Angki tontong bang pada-pada, tuo umpudi siompe kalangkai, tudiona sangami. Opuang matua, kisorong tamali supala ami, mintu nalingkana katuangki sitaruuna. Ondong pi lante agan nalino, tu metakuran, belan na inde kara-kara katuan tu sang apa-apa mamasain na dadi lan tanga-tangana telino yate pandemi COVID-19. Kamasaikan solana sang puang rini pala akan diomete agan nasaki yate. Pamatoto akan di kodeno pa akitontong to yang diomete saki yate. Ditontong bang masake-sake unangkaran pak pudi-pudian langan mati olo malakbi imi. O puang matua ambek mamase lan suruga. Ya mote tu pangandoki. Pengkamoyaki
Kurian sumanga aki solana sangkan ni. Sundun ni mintu katang mo purangki. Di ko den pa a. Na dio pentiromi. Mitaru siya mitandai tu mintu na agan na katuangki. Ami sundun ni kan lan pangandoki. Tarimakan puang mintu na tepas sambayangki. Yang kamoyaki siya kurian sumanga aki. Disorong mati olah malakbi mi. Umpotete siya umporanno anak kaburo mi Yesus Kristus juru salama aki. Amin. May komita bendan solanasang Tumatuangku sa suluk solanasang kombongan na puang. Male mo kami umpataru ite katuan pak kamasian na puang. Na yamora tu kaparanuan iya to. Tu tontong umpatigay ka akomi. Ulingkai ite katuan. Yadu kapatu kaparanuan iya to. Mi po kinallo. La usundun ni tu pasanan tengko. Mendadi sabi dio nakareba kaparanuan na Kristus. Pasakka itu katuan mi untarima pasakena. Na puang mora umpasake komi sia katirinay komi. Na puang mora umparangi komi lindona sia katuruturi komi. Na puang mora umpatiruang komi lindo masokan na sia pasiria komi kamarampasan. Amin. Amin. Ta marokomo ta perangi tu dio na kareban na kombongan. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, tiba saatnya kita masuk dalam warta jemaat Minggu 6 Februari 2022. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini. Mau yang ada di rumah masing-masing dan yang ada di dalam gedung gereja ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya Bapak Pendeta Lius Bonggalinggi yang dapat melayani kita pada ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak di dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani hari ini. Majelis gereja yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia dan live streaming, dan operator sound system. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanan. Warta Komisi Ibadah dan Liturgi. Ibadah keluarga akan dimulai pada bulan Februari 2022. Anggota jemaat yang rindu untuk mendapat pelayanan ibadah keluarga harap mulai mendaftarkan diri sekarang supaya bisa diatur dan diumumkan di dalam warta jemaat minggu selanjutnya. Hal yang perlu diperhatikan,
dalam ibadah keluarga masih dibatasi untuk boleh hadir, yaitu hanya keluarga inti saja dan pelayan 2 majelis gereja pendamping. Dalam pelaksanaan dibatasi 4 keluarga dalam seminggu atau sepekan, dan harus mendaftar kepada ketua sektornya masing-masing. Setiap sektor 1 keluarga dengan pilihan hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Ibadah syukur keluarga dalam seminggu hanya 1 kali. Keluarga dapat mendaftar ke TU atau ke Komisi Ibadah dan Liturgi. Demikian untuk diketahui jemaat. Terima kasih. Warta Komisi PWG. Pembukaan kelas katekisasi untuk tahun 2022 akan dimulai pada bulan Februari. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak berumur minimal 15 tahun, untuk menuntun anaknya agar mengikuti katekisasi dan dapat mendaftarkan diri ke majelis gereja atau TU gereja. Ibadah PWGT. Ibadah rutin PWGT kelas Pulau Jawa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Februari 2022 tahun 2022 jam 9.30. Yang menjadi tuan rumah Jemaat Sidoarjo, pelayan firman Pendeta Albertin Lebang MTH, liturgis Ibu Margareta Bulo, dengan tema ibadah PWGT, kesetiaanmu memuliakan Tuhan. Ibadah PWGT secara virtual akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 pukul 16. Penanggung jawab ibadah dari PWGT Sektor Walang Bypass. Pelayan firman Tuhan Ibu Yeni Solu, tuan rumah Ibu Reni Ruruk, Ibu Berta Tulak, dan Ibu Ani. Demikian untuk diketahui. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga pada keluarga Peter Parantian dan Bura akan dilaksanakan pada hari Senin 7 Februari 2022 pukul 17 lewat Zoom. Pelayan firman Pendeta Amos Patadungan, pendamping Penatua Nyonya Yeni Solu dan Penatua Nyonya Ludia Ratumasa. Ibadah keluarga digabung dengan PPGT dan akan dilaksanakan di rumah Saudara Weldi Agnus Balalembang pada hari Sabtu 12 Februari 2022 jam 12 siang dengan alamat rumah Villa D5 Jalan D5 Utara Blok T nomor T15 Lebak Bulus